I dobrodošli ponovo kod nas u ovu prekrasnu bijelu sobu. Ja se nalazim sada u jednom sjajnom društvu. Sa mnom je model Sandra. Sandra, kako si? Odlično, kako ste vi? Ja se osjećam sjajno i jako mi je drago da si nam došla evo u Karlovac na TV4 Rijeke. Evo ga, pred nekih 3 tjedna si se vratila iz Budimpešte sa World Top modela. Tako je. Uglavnom bilo je fenomenalno, oduševljena sam i velika mi je čast predstavljati Hrvatsku na tako velikom izboru. Iskreno nisam očekivala, ušla sam u top 12 modela svijeta. Nisam očekivala tako neku veliku stvar jer bilo je cure koji se gledaju fenomenalno i bile su preljepe. I ne znam, jednostavno uzbuđena sam još uvijek, evo, euforija me hvata još uvijek. Ali tvoja hrvatska karijera je počela pred nekih godinu dana, jer zapravo si nosila i sjajne modne revije u Hrvatskoj. Koja ti je onako najdraža? Pa evo, istaknula bi svoju prvu reviju koja je bila u Westgateu, Wedding City Expo. Eto, to mi je ostalo u najljepšem pamćenju, bilo je fenomenalno i taj osjećaj kad staneš na pistu, to je jednostavno neopisivo. I od onda sam znala da se želim baviti manekenstvom. Vidim da sjajno izgledaš. Koji je tvoj omiljeni kreator? Moj omiljeni kreator, sad ne mogu izdvojiti baš neke jer svi su fenomenalni i kreacije su savršene, ali jedni od najdražih su mi Twins Bebegović i Štimac i Igi Popović, jer kreacije su im fenomenalne i za Twinsa sam nosila reviju, na Kroaportu je bilo super. I planovi za budućnost? Pa planovi su mi, evo sad se pripremam za put u Istanbul, pa tamo očekujem nove poslove i upoznavanje novih ljudi i eto, ta 3 mjeseca će biti fenomenalna.